Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta ubaba u-Ali mgube laphana wey'ngane zakwethu. Uhlekisa abaningi laphana ey'nkundleni zokuxhumana laphana wey'ngane zakwethu ejima esho ukuthi laphana ujimela umhla ka-3 nomhla ka-2 laphana wey'ngane zakwethu bese ebhala-ke laphana ukuthi ngeke adlalwe ngabafana. Siyazi ukuthi umhla ka-2 laphana nomhla ka-3 lapho khona ukuyokhipha khona umthandeni nokhuzani laphana wengane zakwethu nonkosi yamagcokama nokhangelani nopotho laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakho ukuphawula ngaleya video uma uke wayibona. Ake sidibane laphana kwi-comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini wakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinezela subscribe ucinezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost ivideo entsha. Ngingazimise kanjani ngabalalela abadala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalanda imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokuhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha manje kukhukile impilo yami nami ingakho ngibonga idlozi lami manje